Ciiko cia wikinai tauni-ini ya Kenol na matura maria marigiceirie riu ni kuhuka kaimana thutha wa aikari ya mwena uyu kwirithirio kugacirithio ugitiri ni maabitha borithi kuma ceceni-ini ya Kenol hindi ya mucemanio-ini uria ugukuruhanitie ahuri biacara aikari undu mwena maabitha ugitiri mwena uyu. Akiaria ari mucemanio-ini uyu kamanda wa borithi gicigo-ini kia ubunge kia Murang'a ni uritie ahuri biacara matwarithie biacara ciao na mbere hatari guoya o wothe kuona ciiko cia wikinai ni kuhukio kaimana. Tuendelee na hiyo ushirikiano, cooperation na to maintain high discipline. Kwa upande wa investors, ningependa kuhakikishia kwamba usalama uko tight Murang'a South. Investors wakuja kwa wengi na nawahakikishia kwamba tuko na usalama. Miario ino yukite thutha wa ceceni-ino kwamukira ngaari njeru iria irihuthagirwo kuhura muriungo tauni-ini ino niguo gutigirira ni mahitana na ciiko cia uici. Ari no tungikahura thimu tutikanero gutire ndereba na ndiri maguta tondu Kenol ni irakora na riti nene muno na ni kwihoya twehoya tondu iroka gutugitira. Tutafika kila mahali. Kama kuna ripoti yote tumepokea kutoka mahali tutafika. Msio na wasiwasi hata kidogo. Investors wakuje kwa wengi. Kenol ni town ambayo inaendelea na usalama iko. Yale maneno ilikuwa huko kidogo kidogo tumemaliza. Mihang'o ya waki wa barabara ya Kenol guthii Marua ni cangĩire hanene gukura gwa tauni ino kuria aigithia kuma matura matiganite maguciririo na kwambiriria biacara cia mwena uyu na uguo kuona bata wa kuhe ahuri biacara ya riera riega ria gutwarithia na mbere mihang'o yao ya kwimathira uboco hatari hingica. Ingiuga matirutite wira no ni mekurutanga tondu Kenol ni tietie hangi hanini kuguthirwo thimu mutumia ni atunyirwo gibeti hau niho turenda kawici kau kambe kaninwo biu nawe urenda guthamira guku wina mubango muru ni turenda gukwira tene guku waga gucenjia ni ugutwarwa mikorobia-ini. Mwena-ini wao aikari ya tauni ya Kenol ni maugite ni mekunyitanira na maabitha borithi niguo kuheanaga riboti ciĩgiĩ mainie na uhotomu wa ugitiri riria cieyumiria. Ni itura rirakura na ihenya na koguo riturabatara ugitiri ni undu wa mabiacara maria marokira na ni tukwenda kuhoya ati ona aria mungenda guthamira guku mutikae kugia na thina. Kanitha na thirikari ni tunyitanite tuone itura ria Kenol uria rigukura ritari na thina wa ugitiri. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.